ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa kane. Turasoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Wizera wese yuko Yesu ari Kristo niwe wabyawe n'Imana, kandi ukunda wese yabyaye akunda n'uwabyawe naye. Iki nico kitumenyesha ko dukunda abana b'Imana, ni uko dukunda Imana tugakurikiza amategeko yayo. Kuko gukunda Imana ari uko kwitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntarusha. Umurongo wa kane, kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uko kunesha twanesheje iby'isi ni ukwizera kwacu. Ninde unesha iby'isi keretse uwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana. Baje imbere y'Imana uri Imana igira neza, wabanye natwe amasaha yose atambutse, waturinze, turavuze ngo wabwe icyubahiro none iteka ryose. Hari abandikishije amashimwe y'akanwa kubw'imirimo myiza wabagiriye, hari abandikishije ko wabarinze mu rugendo, hari n'abandi bo wakijije indwara. Twese hamwe turavuze ngo wabwe icyubahiro none iteka ryose. Ayo mashimwe yose akubere imibavu ihumura neza, ayo mashimwe yose ace mu maraso yamenetse Golgotha, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Dore Mwami, twiriwe mu isi ya Satani, byashoboka tukaba twanduye, ndakwinginze ngo uturebere mu isi y'amaraso yamenetse Golgotha, tubabarire ibicumuro byose icyo ari cyo cyose kitashobora guhagarara imbere zawe. Ndakwinginze ngo ukituvaneho mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Dore aya majambo asomye Mwami ni amagambo meza, ariko iracyari inyuguti. Niyo mpamvu nkwinginze ngo buri umwe wese wateranye uze umuvaniremo umutsima, umuvaniremo n'amazi ashobora gutunga ubugingo data, kuko ni wowe wavuze ngo umuntu utazabeshwaho n'ibyo kurya gusa, ahubwo ijambo ryose riva mu kanwa kawe, ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana rizamubeshaho. Ngwino rero muri uyu mugoroba utugaburire mu masaha makeya cyangwa mu minota mikeya turi bumara ahantu. Ngwino ubane natwe data, twese uturangirize ibibazo, twese utuhereze Mwami icyo dukeneye imbere zawe, tubisabye twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Turicara tutakete mu kanya gato tugiye kuganira ku ijambo rivuga ati nasema ati ukwizera kuamini ni intsinzi yacu. ndio ushindaji wetu. Ukwizera kuamini niyo ntsinzi ndio ushindi yacu yetu. Umuntu wese utizera, mtu yoyote haamini ntashobora kwegera Imana, hawezi kumkaribia Mungu. kuko kwizera juu kuamini mbere yo kwegera Imana mbele ya kukaribia Mungu bisaba ngo ube uyizeye na kuomba wewe uamini, kandi ube uzi ko Imana iriho, tena ujue kama Mungu yu hai. kuko umwana yegera Kama umubyeyi vile mtoto anakaribia mzazi wake, akabwira umubyeyi we ibyifuzo, mzazi wake hitaji lake, niko kwegera Imana vile vile tunamkaribia tukayibwira ibyifuzo byacu, hitaji letu. kuko Imana ari umubyeyi wacu, Mungu ni mzazi wetu, akaba umubyeyi w'imyuka yacu. mzazi wa roho zetu. Tuyegera dushize amanga, tuzi ko Imana ihari, Tunajua Mungu kandi ko igororera tena anapatia abayishaka bose. wanamtafuta wote. Amen. Amen. Kwegera Imana Karibia Mungu, bisaba ngo ube uyizeye. naomba wewe unamwamini. Ese kwizera ni iki? Kuamini ni nini? Kwizera ni iki? Kuamini ni nini? Ibyanditswe mu Baheburayo 11 haratubwira, Maandiko ndani ya Waebrania yanatuambia kwizera ni ukumenya kuamini rwose ni kuelewa ya kwamba udashidikanya bila shaka ko ibyiringiro habari matumaini haitakosa
kandi kwizera ni ukumenya ko Imana yaremye ijuru n'isi ikoresheje ijambo ryayo. Amen. Kwizera niyo ntsinzi y'abana b'Imana. Amen. Rero Branham ari kuvuga ati hari kwizera gutandukanye. Tuvuga kwizera, hari ukwizera ko gukira indwara, hari ukwizera ko gukira indwara, hari n'ukwizera ko guhindurwa ino mibiri yacu. Kwizera ko tuzazamurwa, uko ni ukwizera. Kwizera ko umuntu usengewe arwaye ko Imana imukiza, uko ni ukwizera. Amen. Kwizera niko kutwegeza Imana, kukaduhereza indakuka ko ibyo dusabye Imana irabiduhereza. Amen. Uko ni ukwizera. Udafite uko kwizera, nta kwizera ufite, umeze nk'inyamaswa. Amen. Kwizera ni intsinzi yacu. Kwegera Imana, kubwira Imana ibyaha Mungu yako inakuomba kumwamini kwanza. Amen. Kugira ufare dusaba ikintu, niombe tusabe kitu, nuko mbanzi icyo ndabwira dusabe kama takipata kandi kagifite tena yiko nabyo. Amen. Imana yacu ifite byose. Amen. Imana yacu ifite byose. Imana yacu ifite ubutunzi. Imana yacu ifite umwuka wera. Imana yacu ifite byose. Byose irabifite, ahubwo iraduhereza bijanye n'uko tuyegereye, bijanye n'uko tuyisabye. Kubera ikiganishwe bivuga ati impamvu musaba nzimubabwe, musaba nabi. Amen. Bene data, wandugu, bashiki wangu, wadada zangu, kugira ngo afya anyegere, uzudi afya anikaribie, ambwira ati papa, aniambie baba, nahitaji kompyuta ya kutumikisha ndani ya masomo. Nuko abazi kwa kwenda jua kompyuta amafaranga yo kugura kompyuta, kandi ko icaransa nitamupatia. Kuko umwana atazi ko icagusaba kama mtoto ajue kama itakuomba tamupa, araza ko aragusaba, atakuomba tu, ariko azi ko utarakimwe, lakini naye anajua kama tamupa aragusaba, hata kuomba. Na sisi kwegera Imana, karibia Mungu, kwicisha bugufi, tunajijekeza, tugahagarara mu masezerano, tugahagarara mu ijambo ryayo, tukayegera, tuzi ko Imana yacu ari umubyeyi, kandi icyo turayisaba cyose irakiduhereza. Uko kwizera tujyanye imbere z'Imana, Imana ikabona ko tumara amara, kama tunamaliza karote, Imana irakiduha, Mungu atatupatia. Amen. Kwizera kuamini ni intsinzi, ni ushindi. Wizera wese yuko Yesu ari Kristo, anayemenya kama Yesu Kristo ni, kandi ukunda wese inyabyaye, yeye anayependa mwenye zao ni wabyaye, anataka anapenda. Iki nicyo kitumenyekanisha ko tujulisha kwamba abana b'Imana, tunapenda watoto wa Mungu, ni kwa kuwa tunapenda Mungu, kandi tukitondera amategeko, tunanyenyekeza mbele ya amri zake. Amen. Mbere yo gukunda Imana, mbele umpende Mungu, nuko wakunda uwo kwa kuwa upende ule unaikana naye pamoja. Nanyumvise? Mnanisikiliza? Mbere yo gukunda Imana, mbele ya kumpenda Mungu, nuko wakunda ni kwa kuwa mushiki wawe, upende dada yako, mwene so, upende ndugu yako, nibwo wavuga ngo bali ndipo utasema nampenda Mungu. Usomye ku murongo wa mbere, Isoma mstari wa kwanza. Uwizera
uwizera wese yuko Yesu ari Kristo. Anayeamini yeyote kama Yesu ni Kristo. Yesu niwe Kristo. Yesu ndiye Kristo. Amen. Amen. Kristo bisobanurwa ngo Kristo maana yake umusigwa. ni mpakaliwa. Ni wowe wabyawe n'Imana. Niye alizaliwa na Mungu. Kandi ukunda wese iyabyaye. Anayependa aliyezaa Imana niyo yatubyaye. Mungu ndiye aliyetuzaa. Amen. Amen. Ikoresheje ijambo ryayo. Akitumia neno lake. Kandi ukunda wese iyabyaye. Aliyezaa akunda n'uwabyawe. Anapenda hata yeye alizaliwa naye. Nawe ukunda Imana ukaba kuzi ko Imana yakubyaye, kunda na mwene so kuko yabyawe n'Imana. Amen. Mwabyumvise? Munabisikiliza? Nawe uzi ko Imana yakubyaye, nawe uzi ko umwana w'Imana, kunda n'uwo wicaranye nawe kuko yabatijwe mu izina rya Yesu Kristo, akizera Yesu kuko umwizeye nawe yabyawe n'Imana. Nawe mukunde kuko yabyawe n'Imana. Akunda n'uwabyawe nayo. Anapenda n'uwabyawe nayo. Iki nicyo kitumenyekanisha abakunda abana b'Imana, nuko dukunda Imana tukitondera amategeko yayo. Amategeko y'Imana ni ijambo ryayo. Umwana w'Imana uwo ari we wese tutamubwira kwitondera ijambo ryayo, kujazari kwa neno la Mungu. Kuko gukunda Imana ari ukwitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntarusha. Tena sheria zake hazichokeshe. Amategeko y'Imana ntarusha. Amri za Mungu hazichokeshe. Umurongo wa kane ariho ishije yayo. Mstari wa 4 ndipo kuna msingi wetu. Kuko icyabyawe n'Imana cyose, maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu kinesha iby'isi, ushinda ulimwengu. Amen. Amen. Icyabyawe n'Imana cyose chochote kinesha iby'isi, kinashinda ya ulimwengu. Amen. Amen. Icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi. Navuga ko wabyawe n'Imana ukwiriye kunesha kamere. Mwatumvise? Naravuga ngo ndi umukristo, naravuga ngo nabyawe n'Imana, kwiriye kumanza ninesheje ubwanje, kitsinda je ubwanje, gatsinda kamere je ubwanje. Icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uko kunesha kwanesheje iby'isi nukizera kwacu, ni kuamini kwake. Amen. Amen. Kubwo kwizera kwacu pia kuamini kwetu kwanesheje iby'isi. Ishinda ya ulimwengu. Kwizera niko kuduha kunesha isi. Kwizera niko kuduha kuvuga ngo turi abagenzi n'abimukiye. Kwizera niko gutuma tuvuga ngo hano turi kandi wacu. Kubera kwizera kukwemeza ibitagaragara, kwizera kukwemeza ibitariho ko biriho, kwizera niko kukwemeza ko tuzaja mu ijuru, kwizera niko kukwemeza ko umuntu urwaye kanseri yakira. Amen. Kwizera niko kuduhamiririza neza ko Imana yaremye isi ikakura mu mazi ikoresheje ijambo ryayo. Kubera kwizera, juu ya kuamini kurarema, unaomba. Kwizera kuamini kurarema, unaomba. Kwizera ni imbaraga, kwizera ni ikintu utuma iyo kigeze kigakora umurimo udahaye. Uko kwizera ile kuamini niyo nsinzi y'abana, ndio ushindi wa watoto wa Mungu. Amen. Nawe ufite kwizera, kama unakuamini, nawe ufite kwizera, kama unakuamini uri hejuru ya byose, uko juu ya yote. Kwizera, kuamini ni karamu. uko kwizera ile kuamini ni mpano Imana, ni karamu Mungu ihereza abana bawe, anapatia watoto wake. Kubera iki? Kwa nini Wa mugore
ule mwanamke wari umaze imyaka myinshi miaka ari kuvira anavuya damu. yavuze ati Alisema eti nimukora kimugusia tu ndakira, nitapona. nimukoraho gusa ngakora ku mwambaro ndakira. Nuko yari afite uko kwizera, uko kwizera yari yagushize muri Kristo, yari yagushize muri Yesu. Kandi Yesu agenda haba ku isi, akimara kumva amakuru ye, akimara kumva ngati Yesu araca mwahino nzira, kandi Yesu akiza abarwayi. Akimara kubyumva aravuga ati Nasema ati natanze ibyanjye byose, ipana yangu yo nja mu bavuzi, ndani ya waganga, nja mu bacumbi, ndani ya ndacunagura, ndapfumaguza, kisha na kundi niba ibyanjye byose yangu yote binanishia. ntabwo kugira. Sina mahali yangina kukimbilia. Yari afite ikibazo cyo kuva, Alikuwa na swali ya kuvua. yari amaze imyaka 10, Alikuwa na miaka 12, miaka 12. ari kuva Anavuya damu. yaragiye Alitenda arisura kubisa imigereko, ahari barandoze, ahari bangiriye nabi, aja mu bavuzi. Nta muvuzi n'umwe atageze, amasambu yaragurishije, buri kimwe cyose yarakigurishije, asigara umukino. anabakia ni maskini. Ariko kuko Imana itibagirwa, Mungu asahau, imuhereza kwizera, anampatia kuamini. aravuga ati Anasema eti ninkora kwa uriya mugabo witwa Yesu nikigusa kwa yule mwanaume anaitwa Yesu ndakira. nitapona. Bituma Binaacha ahatana, ana kabisa yeye arahata, kabisa yeye aca mu nzitane z'abantu, ntabwo ari bimworoheye kugira kare kuri Yesu. Kuguse kwa Yesu. Nawe muri uyu mugoroba Wewe jioni ya leo hari igihe bitakorohera, kuna wakati hawezi kuwa vyepesi ariko gukora kuri Yesu kugusa kwa Yesu. ni uguhata, ni uguhatana, ni uguhatana kugira ngo umukoreho, umuvaneho ikintu, kandi ukagenda ufite kwizera. Kuamini. Uwo mugore aravuga ati nubwo abantu ari benshi bakaba ari ibitaro, njyewe gusa nikora kwa uriya mugabo ndakira. Bwana mwanamke yaraseseye, aragenda mu bandi, aragenda mu bandi, ageze hambavu ya Yesu, nare aramuye ukuboko guca, amukora ku rushundura gusa, urushundura gusa rw'umwambaro, mu mwambaro wa Yesu harimo imbaraga, harimo imbaraga zo gukiza abarwayi. Uko yari ari ejo na n'uyu munsi ni kwawe. Mana yacu ni Imana ni Mungu abadilike. Amen. Amen. Uwo mugore akimukora Ule Mungu akimgusia tu amaraso garaki, damu zinasimama. usena muri uyu mugore bamukora, Jioni ya leo unaweza kumgusia. muri uyu mugore bamukoraho, umukozeho mwene data mushiki wanjye, wataye ibibazo byawe birangiye, umukozeho gusa ibibazo byose arabirangiza, ukamusanga wizeye, ukamukoraho gusa, urataha amahoro Utapitia na amani ndani ya moyo wako. umugore akokanye amaraso. Muke pale pale damu inasimama. Yesu aravuga ati Yesu anasema eti kuna mtu ananigusa, aranimenya, ananijua. ukiyumukozeho Ukimgusa ananijua. kandi iyo umukozeho nawe urabimenya, iyo umukozeho nawe urabimenya, utaha wahindutse. Iyo wakoze kuri Yesu Ukigusa kwa Yesu urahinduka, unabadilika. ubuzima bwawe Maisha yako burahinduka, inabadilika. uko ugenda birahinduka, aho utuye abaturanyi barabimenya ko wakoze kuri Yesu, Ukigusa kwa Yesu ndetse n'imvugo yawe na masemi yako yanabadilika. iyo wamukozeho. Ukimgusia Buhihi wavugaga ari gutongoma aca bugufi, unyenyekea. iyo wamukozeho Ukimgusia asheri w'umunyamujinya, umujinya gurashira, akaba umutunzi w'imbabazi, akaba umutunzi w'ubugwaneza. anakuwa mtajiri wa kuwa na wema. Ariko weho Lakini wewe uzavuga ngo Kristo, utasema huko Mkristo, uzavuga ngo wakoze utasema uligusa kwa Yesu. ko wahoze, ko winjiye mu butumwa Ndani ya ujumbe kuki, ni vile kingani hanyuma uvuge ngo useme unaingia mbinguni. iyo umukozeho Ukimgusia urahinduka, unabadilika, aguhindurira amateka, anakubadilisha maisha.
takureka guco nawe ndamuka wewe ufite ukamukoraho gusa umuka wewe naguhereza akakwigisha n'ukuntu ugomba kubana akakwigisha ukuntu ugomba kubana n'abashiki bawe akakwigisha ukuntu ugomba kubana n'abaturanyi rero wakoze kurinde ni wa mugabo ukomeye. Amen. Kwizera ni intsinzi. Kuamini ni ushindi. Nitegereze Yakobo. Mtazame Yakobo. Yakobo kubwo kwizera. Yakobo juu ya kuamini. Yakobo. Izina Yakobo. Jina Yakobo. Bisobanurwa umuriganya. Maana yake mjanja. Umuriganya. Mjanja. Yakobo. Wariganyije mkuru. Alijanja kwa mkuu yake. Na ndugu turachafite ba Yakobo. Na sasa hivi tulingana wa Yakobo. Kandi mu materaniro bagomba kuhamya. Bagomba kugaragara. Kuonekana. Bagaragazwa na kamera zabo. Na tabia zao. Bagaragazwa n'imishinga yabo. Na kisani yao. Iyo wegereye umuntu Yakobo. Karibia mtu Yakobo. Na kulapia kweli umusozi atawavunitse. Ile siku utarudana unachoka au unavunjika. Ariko igihe Yakobo yamenye. Lakini wakati Yakobo alimshirewe Yakobo. Mimi niko Yakobo. Ndumuriganya mjanja. Reka negere Imana. Acha kukaribia Mungu. Yakobo arimenya. Aravuga ati ndumuriganya. Nigera kuri Yesu. Kiri Yakobo. Tuzafatana mu makote. Tuzagwa. Tutagombana. Yakobo aravuga ati. Yakobo anasema ati mwebwe mugende. Nyinyi muende. Je nsigaye. Mimi nabaki hapa. Nsigaye ndikwinginga Imana yanje kugira ngo impindurire. Ko ningera iriya kiri Yakobo. Nzagwana na mukuru wanjye. Nitagombana na mkubwa yangu. Yakobo aravuga ati. Yakobo anasema ati nsigaye. Mimi nabaki hapa. Ndindira Imana. Kugira ngo Imana impindurire. Baribadilishie. Amen. Amen. Yakobo asasiwe. Yakobo anatandika jiwe. Anatandikia jiwe. Aragisimbuza. Analetea yisasira igitare. Anatandikia kabisa. Igitare ni Yesu Kristo. Mama Yesu Kristo. Araryama. Analala. Araryama. Analala. Agiye kuroba. Agiye kurega. Abona haryamye. Ariwegereza n'ijuru. Igerageza abamarayika. Aravuga ati njyamye hano. Imana ireba ijuru. Imana njyamye. Kumbe Yesu wa malaika anamtazama, anaamuka. Yakobo anasimama ngumusikutambitse kabisa kwa kabisa alfajiri mapema, agiye kubona umugabo, akaenda anaona mwanaume. Biblia tubye ngo ni malaika. Natuambia ni malaika wa Bwana. Kandi iyo Biblia ivuze malaika wa Bwana ibari Imana anakuwa Mungu pekee. Amen. Amen. Iyo Biblia ivuze ni malaika wa Bwana. Ibari Imana iri kweza. Iyambariye profani. Iyambariye umubiri. Anavaa mwili. Maze Yakobo. Sasa Yakobo akimwona anamshika. Yana ukamata kabisa. Kamfashe. Kumshika. Utaniponyoka. Utaniponyoka. Yakobo shaka. Yakobo unataka nini? Ninataka nibadilishe. Lakini wamugundira Yesu mukamata. Ukagundira Yesu Kristo. Ukagundira amasezerano. Ukamubwira ati Mana utampinduye izi saha zingure kuzitakuachilia. Yakobo anamukamata. Anamshika kabisa na nguvu. Yakobo anachilia. Acha nibadilishe kwanza. None mkwandi. Sasa uko unaitwa nani? Naitwa Yakobo. Kandi tonchaka. Tena sipendi kuko Yakobo. Tonchaka hizo zina jina. Kukaribu mtu ni mbaya. Ni mligani? Ni mjanja. Kandi byo kwiga na kukona ujanja. Chaka kujana. Pinduke nibadilike kabisa. Ndio. Wiko Yakobo. Naitwa Yakobo. Malaika anamtegemea. Malaika anamtazama. Malaika chimwita akimtazama. Akikamatana ndani ya shingo. Malaika anamwambia eti, mwanaume, niachilie. Nataka kucha. Usikie ukoniona. Yakobo anamwambia eti, nibadilishe.
itakuachilia. Maze malaika Sasa malaika afata umutsi wo hasi anakamata msipi wa chini, anaukokota. Amen. Amen. Yakobo ni ngendera hindu na mwenendo na badilika. nabe Yakobo yaragendaga ari kwirata mu mwirasi Yakobo anaenda malaika yapindirisha malaika yamvunaguye alinivunja sasa anibadilisha byabirenge byakubita umugore wanje yabihiye ko umugore wanje bamunywa bavuga ku mugore wanje yawuhinduye umugore wanje malaika alibadilisha. Amen. Yakobo warigabye malaika aramubwiye ati uhereye umunsi sasa tawuchikwa Yakobo ahubwo ngwisa Isiraheli muhaye umugisha. Amen. Yakobo agenda hindu anaenda kubadilishiwa, ahindurwa byose, anabadilishwa kwa yote, ahindurwa n'izina, anabadilishwa na jina, ahindurwa n'izina, anabadilishwa na jina. none wewe uravuga ngo Mkristo, Sasa wewe unasema kama Mkristo kandi turegurirwanga tena tunaona wewe kwa kuchukiana, uravuga ngo uri umwizera uko muaminiwa, turegura umutizera, naona kabisa uko musioamini. Kujitambua ndio ya muhimu. iyo wimenye gusa Kujitambua tu ukavuga hano narahemutse, nahemukiye Imana, nahemukiye bene data, ukimenya unajitambua, urugendo rwawe uzaburangiza. safari yako utamaliza salama. Ariko nutimenya Lakini kama ujitambue uzasebanya na bene se kabisa, wewe utakuwa na shida na ndugu zako. kwimenya Kujitambua ni ya muhimu. kwizera Kuamini kumenya rwose udashidikanya kuelewa ya kwamba bila shaka ngiringi kama matumaini ari by'ukuri. ni ya kweli. Amen. Amen. Kubwo kwizera Juu ya kuamini niyo mpamvu abera bambere ndio sababu waamini wa kwanza bavuga ibintu bikaba, walikuwa nasema vitu vinakuwa kubwo kwizera. juu ya kuamini. Niyo mpamvu Yesu Ndio sababu Yesu yahagaze aravuga ati alisimama na sema, wazuba jua ndagutegetse, ninakuamuru hagarara. simama. Wakwezi ndagutegetse, hagarara. Ako kanya bivuze biraba. Kubwo kwizera kurahije nkomeje, nawe ufite uko kwizera wabivuga bikaba. Sema inakuwa. Amen. Amen. Mbera Elia guhagarika imvura, kusimamisha mvula, akavuga ati anasema eti ndategetse, ninaamuru wajuru mbingu ntakime, hakuna umande, ntamvura, hakuna mvula. ndabivuze nderiyo, Ninabisema niko Elia, ndigendeye ninashuhudia kandi nabitegetse. Umva aha ntamvura ntanikime, umande imyaka 3 n'igice miaka 3 na nusu. je Eliya ndabivuze. Elia ndabisema. Eliya yanafite kwizera Elia alikuwa na ile kandi aziko tena jua ya kwamba Imana Mungu yo yizera mwenye naamini atabifanya. Amen. Amen. Kwizera Kuamini ni ushindi. kwizera niyo mbaraga y'Umukristo. Kwizera ni imbaraga y'abana b'Imana. Udafite kwizera ikizasaba cyose udashidikanya. Ariko uyu mugoroba Nakusihi uombe kuamini. Amen. Amen. Kwizera ni intsinzi. Kuamini ni ushindi. Rebra na mama. Ndugu wanangu, nasema je, Ikaze twasome hano. wacha tuwasome hapa Ni muri broshiri ndani ya kitabu. yise ngo kwizera ni intsinzi. Aliita kuamini ndio ushindi. Ni intsinzi. Ni ushindi. Intsinzi iri kuri kintu cyose. Ushindi juu ya kitu chote. Intsinzi Ushindi iyo wizeye, ukiamini, iyo wizeye ukiamini tukora icyaha. hautende dhambi. Rebra na mama kuvuga ati Ndugu wanangu, nasema hivi, icyakorewe muri Edeni bwawe chenye kilifanyiziwa ndani ya Edeni ya kwanza, babuze kwizera, walikosa kuamini, bashidikanya ku ijambo, wanakuwa na mashaka juu ya neno, babona gukora icyaha. wanafanya dhambi.
Urukubona umuntu ari kuja gusambana. Naona mtu akaenda kufanya usharati. Ukavuga marize. Unasema naamini. Ariko tuyizeye. Lakini hakuna kuamini. Kuraje kunesha. Chakula pia kweli. Frère Branham ari kuvuga ati. Kwa nini unasema Icaca. dhambi Shinkomo ya hasidi ni kutize. kutoamini. Na ibindi byose by'ukubona. Yengine yote naona Ni imbuto zo kutize. za kutoamini. Ushaka ejo nawe. Kitaka kesho nizi pa kusomea. Ibindi byose. Yengine yote. Sambana ishari kumenya. Ukisarani Ibyo byose. Yote. Ni imbuto. Ni mbegu. Ni mbegu. Zo kutize. Kuko igiti cyera imbuto zacu. Nada mbegu zake. Igiti Muti. kigaragaza imbuto zacu. Inaonekanisha. Niyo mpamvu Yesu yavuze ati. Ndiyo maana Yesu alisema hivi. Ibyuzuye umutima. By'akanwa kavuga. Anasema. Ibiri muri wowe. Ndani yako. Ibyo bizaturuka n'inyuma. Utakuwa na nyuma. Urize. Naamini. Ukwiri uruzunguka mu bagore. Nashinda natembea ndani ya watu. Urize. Ukwiri uravuga mwene ko nawe. Urize. Naamini. Unaniwa gukemura ibibazo byo mu Nashinda kutatua swali za nyumba zenu. Mtoto wa Mungu kila yeyote akiamini amenya ikibazo cyawe. anajua swali linatoka. Ikibazo kivuye Swali linatoka hapo. Litatoa hivi. Itaisha hivi. Imana irakimfasha. Mungu atazenda ndani Ikibazo kirangiye. kusudi swali iishi. Kwizera. Kuamini Insinzi yacu. ushindi wetu. Aravuga ngo Anasema eti ni broshire iri muri musimu. ni kitabu iko ndani ya simu. Aravuga ati Anasema eti ese ntitwari ubwo kuri Lazaro uwo wari uryamye mwumva. kweli tunakuwa pale kwenye Lazaro alikuwa analala ndani Kandi yari amaze kubura. Tena yeye alikuwa alishakuoza. Ara Iko pale. igihe Yesu Wakati Yesu yari abwiye Marita alikuwa anamwambia ese mwamuhambye he? mlimuzika wapi? kandi nta gushidikanya. Tena bila shaka. Urabona ubwiza bw'Imana. Unaona uzuri wa Hari ikiganiro. Hapa ni mazungumzo. Yesu na Marita alikuwa katika Lazaro. Wakati aliuliza Lazaro mlimuzika wapi? Marita eti amaze kubura. Alishaoza. Yabuze. Alishaoza. Yesu akomeza kumubwira. Yesu anaanza kumwambia nyizere. Niamini. Nunyizere. Niamini. Urabona ubwiza bw'Imana. Utaona uzuri wa Mungu. Amen. Amen. Nunyizere. Urabona ubwiza bw'Imana. Utaona uzuri wa Mungu. Noneho hanyuma ukunesha urupfu. Wumve ese sinakubwiye ngo nilikwambia eti we gushidikanya. Sikuwa na mashaka. Kumbe gushidikanya. Kumbe kuwa na mashaka. Umwanzi ubitera mu mutima yako. Ni adui anavipanda ndani ya mioyo. Gushidikanya. Kuwa na mashaka. Nicho chawa. Ndio dhambi. Iyo umwanzi yaguhaye gushidikanya. Shetani akupatia kuwa na mashaka. Kuvuga ati kino gishidikanya. Unasema hii inakuwa na mashaka kwake. Unakuwa wewe unashindwa. We gushidikanya. Usikuwa na mashaka. Abwira Yayiro iryo joro cyangwa wa munsi. Nimba wizeye gusa. Ile usiku kubona ubwiza. Kama unaamini tu utapata uzuri wa Mungu. Amen. Amen. Noneho hanyuma sasa baadaye kunesha urupfu. Ushinde kifo. Ukwize. Kuamini. Ukwize. Kuamini. Ni insinzi hejuru. Ndio ushinde juu ya kifo. Amen. Amen. Ukwize. Ni insinzi hejuru. Ndio ushinde juu ya kifo. Kwize. Kuamini. Ni insinzi hejuru y'icyaha. Ni ushinde juu ya dhambi. Amen. Ukwizera. Kuamini. Ni insinzi hejuru y'icyaha. Juu ya dhambi. Kwizera ni insinzi hejuru. Kuamini ni ushindi y'uburwayi. Juu ya ugonjwa. Amen. Amen. Ukwizera. Kuamini. Ni insinzi hejuru y'uburwayi. Ni ushindi juu ya ugonjwa. Kuko wizeye Imana. Ukikuwa unaamini Mungu. Urwaye.
naho muganga yakubwira ati kama mganga atakwambia uzisahura saa hii utakufa, wizeye Imana ukimwamini Mungu ko utarapfa kama utakufa utawurapfa. hawezi kufa. Kwizera ni intsinzi hejuru y'ubwoba. Kuamini ni ushindi. Kwizera ni intsinzi hejuru y'ubwoba. Kuamini ni ushindi. Burya ubwoba nabwo ni umuzi wa Satani. Shetani. Ubwoba. Kandi umuntu ugira ubwoba ni ugashaka. Rero ubwo watsinze icyaha gisaba ngo ubwoba buvemo. Ubona oga itoke. Amen. Amen. Kwizera ni intsinzi hejuru y'ubwoba. Kuamini ni ushindi juu ya oga. Kwizera ni intsinzi hejuru yo kubuzwa amahoro. Kuamini ni ushindi juu ya kukoseshwa salama. Kwizera ni intsinzi hejuru. Kuamini ni ushindi juu ya kukoseshwa kwizera ni intsinzi hejuru y'isi. Kuamini ni ushindi juu ya ulimwengu. Kwizera Kuamini ni intsinzi hejuru ya byose. ni ushindi juu ya Amen. Amen. Kwizera ni intsinzi hejuru y'icyaha. Kwizera ni intsinzi hejuru y'uburwayi. Kwizera ni intsinzi hejuru y'ubwoba. Kwizera ni intsinzi hejuru ya buri kimwe cyose. Amen. Iyo ufite kwizera ugenda imbere z'Imana ufite udafite ubwoba. Kuko ibyo urasaba byose Imana irabiguha. Murabyizera? Abafite kwizera ni bande? Amen. Imana iduhereze Tupatie kuamini. Amen. Amen. Imana iduhe kwizera. Mungu tupatie. Usomye hano muri Yakobo. Ukisoma hapa kitabu cha Yakobo ipo tunataka kumalizia. Hano muri Yakobo. Hapa kitabu cha Yakobo. Hanyuma tujye masenga. Baadaye tuingie ndani ya maombi. Hano muri Yakobo. Hapa ndani ya kitabu cha Yakobo. Ni Yakobo. Yakobo. Ibice bitanu. Sura 5. Ibice bitanu umurongo wa 20. Sura 5 mstari wa Mwumve bene data. Msikilize wandugu. Ingorane dufite ni iyihe? Tatizo tunazo ni ipi? Impamvu bagusengera tukiri. Sababu gani na kuombea na utapona ni ipi? Nuko n'abakozi bagusengera. Kwa kuwa na watumishi na kuombea Utabiringiye. hawatumainie. Nuko abakozi bakurambitse Kwa ibiganza. watumishi na kunyoshea vidole. Utazi ko n'abakozi Ujue b'Imana. kama ni watumishi wa Mungu. Wahamagara frere Tunaita ndugu akakurambika ibiganza. anakunyoshea vidole tukiri. na utapona. Burya Kumbe ntacizero. hauko na tumaini juu yake. Wenda ari kugusengera ukugata. Labda nakuombea nasema na sijua yake. Ariko mu masengero Ndani ya maombi warakwiriye kureka ibyo bintu ungeachilia vile vitu, ukizera Imana. unaamini Mungu. Na ibya runaka Vitu mambo ya fulani biramureba. inamtazama. Mwumve neza. Msikilize vizuri. Frere Branham malaika aramubwira ati Ndugu Branham malaika alimwambia eti uhawe unapewa ibimenyetso bibiri. ni ishara mbili. Nudashidikanya Kama uko na mashaka mu mutima wawe ndani ya moyo wako, kicu usabye kama chini naomba Imana Mungu ikiguha atakupatia, uzakibona. utakipata. Baramubwira ati na malaika aramubwira Malaika anamwambia tena eti nugera mu rugero ukifika ndani ya kiwango rw'abantu kukwiringira watu wa kutumainia, icyo uzasengera cyose chochote taomba kizaba. kitakuwa. Amen. Amen. Yafataga ikiganza Alikuwa cy'umurwayi anakamata vidole vya mgonjwa, uburwayi bukiyanika magonjwa inashandika hapa, cyangwa wanaangalia akamenya au wanaelewa uburwayi bw'umuntu gonjwa ile arwaye mtu anagonjwa abukamurebye gusa kama namatazama tu, kubera kwa kuwa yari umuhanuzi. alikuwa nabii. Ukwizera Kuamini niko kukwemeza ndio ile ndio inatukubalisha turi kumwe nawe. kama tuko pamoja na Mungu. Na rero Bibiliya itubwira Kama Biblia inatuambia eti muzarambika ibiganza mtanyoshea byanyu ku barwayi vidole kwa wagonjwa bakire. nao watapona. Twari dukwiye kubikura mu nyandiko Tungevitoa ndani ya barua au ya maandiko, bikinjira mu bugingo vinaingia bwacu. ndani ya nafsi zetu au maisha yetu. Nayo Bibiliya ivuze Kama Biblia inasema eti muzanywa ikibirika takunywa
kinywa cha kuwaua tikigira icyo kibatwara kuwa na kitu nk'umwana w'Imana mtoto wa Mungu tugikwiye kubyizera amini kabisa kama mtoto wa Mungu. amen Amen. Yakobo mbese muri mwe hari urwaye ndani yenu kuna mgonjwa mbese muri mwe ndani yenu hari ubabaye na mwenyewe anaugua vibaya nasenge aombe. amen Amen. mbese muri mwe hari ubabaye nasenge mwenyewe anahuzunika hari unezerewe naririmbira Imana muri mwe hari murwaye natumire abakuru b'itorero bamusabire bamusize amavuta mu izina ry'Umwami. none uzatumira abakuru b'itorero sasa utatumia wakubwa wa kanisa ngo bagusengere wakuombee ntabirinde kama watumainie. Ndio sababu naomba biringira abakozi banyu mutumainie watumishi wenu. amen Amen. kandi mubakunde Tena mwapende kuko umurimo kwa kazi bafite wanao urakomeye iko na nguvu. nudakunda umukozi Kama wawe upende mtumishi ntumwizere utamwamini, tuzamutumaho baze kumusura utamutuma wako akuja kuombea, nta nubwo uzamubwira ibyawe tena utamwambia yako. hari urwaye natumire abakuru b'itorero bamusabire bamusize amavuta mu izina ry'Umwami kandi isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi Umwami amuhagurutse kandi nabe yarakoze n'ibyaha azabibabarira. amen nabe yarakoze n'ibyaha Kama alifanya dhambi azabibabarira atasamehewa. ubwiki Kwa nini? ubwo kwizera Juu ya kuamini. amen Amen. azabibabarira. Amen. mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. amen. dore Eliya yari umuntu umeze nkawe. Eliya yari ameze nkanje. Eliya alikuwa kama mimi. Eliya yari ameze nka Muzehe. Eliya alikuwa kama yari ameze nka Dusabe. Eliya alikuwa kama Dusabe. nabo bari bafite intege nke. Hao walikuwa na udhaifu. ariko byose ndo byanditswe. Yote alikuandikiwa. iyo baza kwandika intege nke zabo Andika udhaifu wao zari zihari. zilikuwa. ariko kubwo kwizera Juu ya imani. baneshaga iminwa y'intare. kubwo kwizera bingiraga mu muriro ntibashe. kubwo kwizera baneshaga abadayimoni. kubwo kwizera bahagarikaga imvura. kubwo kwizera barategekaga ikaba. kandi Imana ititaye ku ntegerezo zabo. dore Eliya yari ameze nk'umuntu nkawe. Alikuwa mtu kama asaba cyane anaomba sana ko imvura itagwa. imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. arongera arasenga nuko ijuru rigwisha imvura ubutaka bumeza na kumarisha mimea yake. amen. Amen. kubwo kwizera. Juu ya imani. kuko kwizera ari Juu intsinzi. ya imani ni ushindi. Imana ikongerere kwizera. Mungu atongezee imani. amen. Amen. Imana ikongere kwizera. Mungu atongezee imani. abari gushidikanya mu mitima yabo ni bande? Wenye wanakuwa na mashaka kwa moyo yao ni wanani? Usivifiche. kwizera Kuamini. kurarema. Naomba. kwizera Kuamini. kwizera Kuamini. kurarema. Naomba. kwizera kurarema ibitagaragara bikaboneka. kwizera ni intsinzi y'umwizera. Ushindi wa ni intsinzi y'abana b'Imana. Ushindi wa Mungu. amen. Amen. kwegera Imana kwizera. Tukaribie Mungu na tugiye tunaamini. kwegera Imana Tunatoka karibia Mungu. kwizera. Tukiamini. tuyibwire Mwambie ibyo dukeneye imbere. yale tunataka mbele za Mungu. utekuyihisha Usimufiche. kandi ntuceceke. Tena usinyamaze. ahubwo Imana ishaka
Bali Mungu anataka useme. Uvuge. Useme. Idukeneye mbere z'Imana. Nataka mbele ya Mungu. Uvuge. Useme. Ugira Imana. Mungu atekeneye bino na nataka hivi na hivi. Amen. Amen. Turanguke mbere z'Imana. Tutasimama mbele ya Mungu. Turanguke mbere z'Imana. Tutasimama mbele ya Mungu. Ariko mbere yo gusenga, mbele ya kuomba, hariho wariye na mwenye alikula, hariho wamoye na mwenye alikunywa. Tugiye gusenga zimyo kamera. Nataka kuomba funga